Jing konte kadai betang tek ni ting iya nei te galong betang NPP. Jing sisya jing sengap mangate bang sang sirum seneng tem ta kadon kadai ke UDP. Kajingya lap election haso yang constituency kalalong kabaya khulit bha ha kabala sakhi ba kajingya kawang kti markel yang kalajor bha khamtam hapreng ki artali ki seng kata ke NPP ba ke UDP. Nagalyang ki paj ba nong kersan ru kilase yala ki niaban penkesan yala ki seng ki parti ba ki kersan. Menta kasi kasan tarik ujemang san singi haswaban sayo ya kajingya thabbot kata ha kashpau tarik naga kenhon ukenjat syai kalalet syakipaj ba nong kersan jong kini ki artali ki seng Kibala se yala kinia bat penpau yala kanong rem ka beki yeng. Bat ha kani kajinge kran baki pat ba lai kendu ru ya kaptu kat ningut kibadei. Na ka kor ka jat lingdo thaba kabadei ka kor jong kertong ka UDP kata usensha lingdo thaba. Hanrei kalong kindel bakini kor pause kila penpau tingkren bakim tre satya ban kersan ya ubahayeng jong ki namar ki kam yeng hapo ka kor. Tadi tu kandidat ba kamno ka leer election sini mentang. Kal election sene mta te kadai beka NPP kabaran cikerman. Kaya siyong shit amat pagade mat konstruksi ke ba sa stang maka penjit inum dalam tika ham siyong shit menta baro iwan rot kaya ni Ka jingya kun kalong hapleng jono ba jono trai. Jing konte kadai betang tek ni ting iya nei te galong betang NPP. bagyakan bas nakaliang jong chief minister nakaliang deputy chief minister kiyawan lang Kay ka jing yang phi kini tong di ban ai rang menta kalong kino ki bakham ibet kat kum ka jing so jong phi marwai. Kat kum ka jing snow jonga te kam ibet dei tang ka NPP. Kat kum ka jing pe jonga ngai i ba ubreu lo ada lupa ke experience mo. Lo ala wara sibun ki development. ya menta tu makapau pai pa so jing itu kanate Kejingele kalau ya pedeng laingot he, way na sitting ya malay ba samden barang kaway pedeng na uli sinsyar lundo thaba, kaway pedeng na kaliam jo kongres. Yung kortong jong ka UDP pat phi kum no ka jing sam jong phi. Kajung i jongi te mar pa umpat tray te ubarang thamai hadu kanu experience te ya katangin pala ben tiap te unai buat thamai te umpat la ban ong kum noru ka jimpet jongi ka bor te umpat kot hadu ban la ban kia ka bor jong mahe kan Ngatray umpat push ke jingjop na mar ba kadaw baro kalong ka banagong kalong na mar uli persya igi akas na mar jar khatra la kanbas persya iru hamadan kabamot pa platform hi ula kren syai kataw kanbas persya yu te mentaru kan ba impat ya iba he te ki baboni ki don sekalian cukup ba he andre mentate na mar ba kadi ka kam persya ba utai pade ba kakur ka la thut yu te mentalam i ba unla ban don sekata ka jingkermen ban job tenre ngapat i ubon la ban kot sekata ka thong kai ngimpat sya ba unwan syom dorbar ka adu mentah rawan ru komot ngibe yu ngimsya kata ka dikarai kor hilarai yi ong ban dei bin kersyan yu nong syur Tingin kang yun ada kilik pengkerjaan yun katangin bah ke kes si kadang don ngidon kes nakalian ke yeng ke jobu balai nga salit sa ka NPP yakine nilai siem bat kador barkuru nakadaw ba kata kikali yang ina marbangi ru imdai pengkerjaan ya uni na marakara barkuru adan tagarai imdai pengkerjaan ini Mangi bakinde ukandidit ane ba sensa. Ya dari si yang sistem si para si kursi jahat. Kapelong yang i pada menginum kersan, menam aja kersan akan dikenti bamenta kada bika kadikada harai ke jongda balkon. Tehadian bangana mi sakmat ngalalong uwei no kekam ba sakmat. po pa umpat long MLA uneu ba samlen kire kichnong ki thau ki pat ki pra ba hadin ba long MLA une pat kichnong ki thau ki chongsok chongsan i ba uneu MLA kandidat jong ka sa MPP mta ulong sya u ba la kin bang ra ya karoi ka par chosok chosan po chong ka tha Ha ka ju kapor kinong kersan jong ka UDP pat kilapan pau ya ka jing pam sngo pher halor ka kam yeng kam sam jong ba sinshar bat kut jing mot ban yai ai jing kersan bet ya ka ne ka seng bat yau kortong jong ka uba sinshar lingdo thaba. Kalau nama ka election sini mta ka kum jing UDP. Kalabe na baro ki sinong ki hap ko so yung konferensi ni iba ka jing don jingkermen bar ka jing wan syakmat hi kadai na ka parti UDP. Jing sisya jing sengap mangate bang sang sirum seneng tem ta kadon
kadai ke UDP ga ka jing yakun da kalong persya baik baik NPP ini yong ta ke jing yakun kalong baik pat da ke jing ie bat ke spa Kaba pi nakaliang jong kipat ba banyatai ki kiman. Te kita kimat banyatai te kino kemud banyada yang i ripat ban ra apo assembly banyasat lane ban thau ki an banyada ban kong du kadai banyada yang i ripat ukasi khara. Ti la i in long way la inong but bah madu yo mahe. Sebab mahe ru la keren ikan tian ba hadin jonga un sami bujili ba sensar. Lada puniang dau no noru ye je keparti ye unong yalam hamtam yo mahe ba ba sensar ru kumju nomor ba kidon hakaju kondisi. Ibrio jong mahe umir kuntu ko ka kadandi kuntu ida kalong ba. Ke jing yu jong pi ki we kertong ki we ki parti bat ke ka penlong pat pi banjir ya UDP lat no ki we. Oh ke jing lat ti hi kadai Frankie Arteli ki sek. Kai ka bang pa penong kalong kan ni. Kuat ban bu sikeli kini kino kesan ke NPP ba. Harus nam aja katra radam don ba sesat. Kai banjai ke CS ya ka HS PDP. Maka dah ini sengi paling je ke UDP apa soyong. Kalau ba man goi pu goi long keren kan bahas ya election contoh FPP no so yang dan gue ban keren menurut ban keren ya karusta polisi di tangga UDP kepala keren harisan election nak minta karusta polisi ni so yang Kila percang ba uno uburu ubala beng kong kule te banyasat banyathau an ko assembly kadi kata bahasa hepat ba kong kalier dalam ta kanwan hakabom pai ba so yang upai khmat ba unia sat lane untau an ko assembly kadi kata kaban kong tam ko so Unta ni habban ya kerjaan bat hidu kepo nisno ba kini kipai ba aro ki ai kata kajin. Snok tilang ketika mau ketika diang nak kepadapan pan klan ni kata parti UDP. Mencuada dalam belum tadi. Buat sekisar te mencuada kemudian di dunia suku timur tu bila bat kesan ini. Ke jing kermen ke jong pi ya ki kam i ba un le kum ki bi kwa. Pagli snowi kat padan ki meeting gidan ki meeting ke bangilau kuleru ya kami festo jomi tentang mi samla la kayun gidan nakalong nakajong kanong krem andai bangi kesan election tang hamadan desengan ra mat ni kuso ya kata bu keren apa assembly kumi karusta polisi nanta kinong rap ban penbiang ni kita nanta ke school kembang krak school tuli kimat kiba ni kerman bukan di segi online kita hi ke bangapik mat mentah kalau nanta kita kaba community de banyasat gino ki bentai no ki an benongkong du bat penku ya ka ongnang start baar spam ki jingkot jikhe de jawab community jongi de ngi kwa baik ban kata kan ke jing wara jarap lem yang ni ki badok kwa hi ban wara ki development ki ba per na bentak tuan si jongi Bade ba kejeng thau sarkar. Kadai punya kerelang nomor ba nadu kini ki khor bala dep kano ka sarkar kamdon kano ko sarkar ka ban long solid majority. Bade ba kene ka sarkar ru bayalam ya kene sarkar kum NPP nem yo ban le ikino ki kam ki ban knyat ben yang ki repat ki jek bende kosi. Jana tak kada ka UDP ka hab ban sno ikene sarkar ban tip ki problem ki badan hapo assembly. Tekai ka jing yu jong pi ya ka liang persya ka NPP. Yo kertong jong ki di yum na. Hak jing yo ing mangat naka pertong ke NPP de ni bau ndaler rek kontrika ngalai yo ing siwa nong hasinong lejong para ya ay ta jing kiang tabasya komplain adu ban sna pende problem lo Jing snow jonga de kumang syam le pertong NPP mensuar la itre ba umahe de ba penwit ba yang ginong kersian bro jing duna le ka pun ya mar bangi de giling persia na du mensuar relatif ben le kerpat unum ai sini